soze kuba seRoma 8 Roma 8 verse 1 na verse 2. Sekude kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu. Ngobe umthetho wamoya wekuphila lokho kuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa. Amen. Sekude kulahlwa kulabo. LeBhayibheli uma uthini kanje isikhathi lemkumcoka ukuthi uhle ulifunza ngeligama uhle ufunza ukuthi sekude uphoze ufunze ukuthi sekude kulahlwa uphoze uhambe unome uthandaze benze ubuye uthi kulabo laba kuKristu Jesu. Kulabo dicabange ukuthi wena ukubaphi kulabo akusekho kula baphi lalaba kuKristu akusekho kulahla makabonge lo Jesu Kristu. Amen. Leni lithi ngobe umthetho wamoya wekuphila loku Kristu Jesu lo mthetho wamoya wekuphila lo mthetho lona awufanani nanangumthetho loku verse 3 na ku verse 4 lokho ke lokwehlula umthetho lo mthetho lo ngilomthetho waMoses lo verse 3 kepha lo verse 2 umthetho wamoya wekuphila loku Kristu Jesu umthetho wamoya lo mthetho wamoya uma ngingabekisa ngemagala ngicala ngibekisa ngemagala ligala lithola kuphila ngenxa ukuthi lesicu salesihlahla sethwala kuphila bese sikuthumela la kulamagala lamagala aphila ngalomthetho ngalamandla ekuphila latholakala la kulesicu bese lonke ke ligala leli la kulesicu lo mthetho wekuthi lento isemhlabathini ithola kudla lo mthetho wekuphila lo ngena kulesicu bese ungena kulamagala lokuphila ke kwalamagala kusime ekuphileni kwalesicu ngumthetho wemvelo lo
ngumthetho wemvelo. Lo Jesu ke lithi kulahla kulabo laba kuKristu Jesu. Leli gama la Kristu uke wasichazela umfundisi kunene kuthi likhuluma ngalogcotshiwe, the anointed. Kristu usho logcotshiwe, the anointed one. Lo logcotshiwe ugcotshelwa emagunya emsebenzi lekumele ukuthi wendeke. Lokugqotshwa singacabanga nange appointment uma nje inkosi appointa lijaji la even. Mangabe selihleti lapha enkantolo seliletha sigwebo lithi hayi lona utawudzilikelwa litshe noma uthola sigwebo senthambo noma uthola liviki ngenxa yemagunya, ngenxa ye-appointment, ngenxa yelugcobo lanalo lwenkosi angakukhuluma sekunjalo. Angakukhuluma sekunjalo. Jesu ugqotshwe uNkulunkulu, uappointwe uNkulunkulu, wanikwe emagunya uNkulunkulu. Kuthi wonke umuntu lokuye sewubuswa ngumthetho wekuphila. Sekude lokhu lokutawumbonisa bese uyalahlwa. Uthi ke akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu ngoba lalaba kuKristu Jesu sebathola lempilo lela kulesicu lesinjesu masicabanga ngesihlahla. Kusho ukuthi mangabe Jesu utawuya esihogweni, loku Jesu utawuya esihogweni. Mangabe Jesu asezulwini noma singathi utawuya ezulwini. Oh, thank you Jesus. Mangabe Jesu asezulwini, lolo kuJesu sewusezulwini. Loka katseni umuntu asa sisa kumbe tikhathi tethu tabo Sunday school bese yayisifundiswa ukuthi hey siyaya phambi kwaNkulunkulu. Uyawufika kulabanye hamba esihogweni. Kanti phela ezulwini sekusezulwini vele ngeke ujike ezulwini uye esihogweni. Kepha nje ngileto tikhathi leto lelwati lwakhona belungako lwasida. So mangabe Jesu asezulwini wena ukuJesu nyalo kusho ukuthi you can relax mntana sekhaya akusekho kulahla. Akusekho kulahla. Makabonge Jesu, haleluya. Ayya. Akusekho kulahla. Lenkululeko ke lesitholako sengivalile amaBhayibheli ami. Lenkululeko ke lesinayo nyalo. Leyenda ukuthi singalahlwa ngoba lokhu lebe kungabangela ukuthi silahlwe limuva lethu. Kuthi limuva lethu alisilo lelihlobile. Nelikusasa lide le guarantee ukuthi engabe kusasa ngabe ngikahle kanganani, ngidawukwenda kahle kanganani phambi kwaNkulunkulu beside ngekwebuntu bethu. Kepha nyalo ngoba sesikuKristu asicabange nasi isithombe ke ekugcineni ukuthi lokuba kuKristu iBhayibheli lithi singemalunga emtimba wakhe. Kusho ukuthi njengaloku isandla lesi lunga lemtimba wami, isandla lesi umkhono lunga lemtimba wami. Ngeke uthi sandla sami siboshiwe mina ubungibona ngimelambi kwakho.
la kuboshwe mina ekhona ngila sandla sami siboshwe khona. Kepha ngoba mina ngikhululekile nesandla sami sikhululekile, sine asikhululwa ukuthi sithandaza strong, kepha sikhululwa ngokuthi sikuKristu. Asikhululwa ufuna inkululeko, sikhululwa ukuthi sikulomkhululi. We don't get delivered by looking for deliverance. We are delivered because we are in the deliverer. Sikulomkhululi. So la emhlabeni kunema methods ukuthi mawuhlushwa ngiloko ubanjwe ngiloko nange ma steps lang 10. Number 1 ubovuka ekuseni uhlabele. Number 2 ungabokhulumisa umuntu. Number 3 ngiyabekisa. Number 3 ungalibambi icingo. Number 4 ungathathi lutho kumuntu. Ungadli ngoba wathi bafakeni. Indlela tekuzama ukuthi uhlale ukhululekile. Kepha inkululeko yethu ayikho ekuthenini sendani asendini. Inkululeko yethu izekuthenini wangikhulula angisahambi ebumnyame le uJesu ungumkhululi wami nini na nini. Ay kube benana kuyalo kuphethwe nginanga mazandi kwekwenda so. Ngabe ngithe wena hamba utishayela umoya uyathi ngikhululekile. I may not look like I am free, but ngikuKristu ngikhululeke mbamba. Ungangilileli. Yeah, angisilo hlobo lokulilelwa. Bona ngete ngabanako labanye labanako, kepha ngicela ukutshela mahala wakamahala. Ubona umuntu lokhululekile. Kunetinto lesetithe emandleti kwami. Kufa licobo lwabo sekwasayinwa sengasayinelwa ukuthi mina ngine kuphila nokuphakathi. Uyabona mangabe uneluhambo, makwendeka ube neluhambo ugibela indiza lapha eSigubhe, lithikithi lakho lithi uya eCanada. Mawufika nje airport bakhombisa unako ungabuma uthetha mina ngiye eCanada animbonini nemthwalo yami ngiye eCanada mina vedal ticket lelithi stage eCanada. Ungazame uhambe ukuthetha sathane wena sathane mathevula bovu netigwece udalithwata lomandi khokha inkululeko yakho. I am free. Stage samsinye singona phakade. Ngona phakade. Lenza tjana ke lenga sengigcine ngiyangibona mawusibaza. Lenza tjana yalo bulembu lengifunze ngabo some years back. Kuthiwa lo bulembu lo buthi makwendeka ngoba kunetiboyana lethi ngabonakala. Makwendeka buthi buyanyathela bese kuba nento lengathi lobomba sekuba stuck ngathi uyabhajwa ube bathe buvese lunyawo alusaphumi manje likhokha lo lucinzetela ngala lunyawo alusaphumi. uNkulunkulu wafaka into lesamafutha la ebulembini mabudala. Kunento lengemafutha masebubambeka lamafutha abese ayaphuma ayantshuza ageletele kulombala losowubambekile ageletele kulombala losowubambekile bese nje sekuthi imbunju ngaphandle kwestruggle lamafutha lehlela kulamalunga lomtimba enta kube lula ukuthi nyalo I'm pulling out.
bonke laba ngemalungu emtimbeni waKristu logcotshiwe waNkulunkulu lolu gcobo lamafutha lolu gcobo lokuJesu lwehlela to every member ukuthi noma ngabe bese kuthiwa la ustuck noma ngabe bese wezamile isikhathi ukuthi ngiyezama kuphuma no don't try allow lo gcobo lwalo Kristu lobuye ukuthi luyawushelela lapho labe ungakudonsa ngemandla khona udonse kalula mangabe bekubambe ngalapha udonseka kalula leni laba kuKristu bakhululiwe whom the Son sets free is free indeed lokhululwe logcobo lwaKristu indodzana yaNkulunkulu lophilako bayawuhlala bakhululekile kepha lokhululwe lugcobo lwasececele wakhululwa lugcobo lwemuntu utawahamba uyolifunana next week ngoba lwemuntu lutakhulula sikhashana kale lwaKristu luthi ngikhululeke siphelane noma nanini I am free thola ifeni takhele ifeni yakho mntwana sekhaya angisiwe kulilelwa ngakhululeka nini nanini ngoba ngikuKristu malibongwe ligama lenkosi thank you Jesus singasukuma nisathandaza nini nanini wangikhulula Jesu wangikhulula walk in this freedom thank you walk in this freedom sijabulela inkululeko esiyithola ngekuba kuKristu besingathandaza busuku bonke singeke siyithole besingahamba tonke inkonzo singeke siyithole kepha siyajabula kuba kuKristu we are free sikhululeke kule besingiko sakhululeka kulesitabangiko lokuhlelile lothumo nemandla nebukhosi we say majesty to you manje kuze kube phakade singamnikeza lithumo uNkulunkulu